اف مشارکه گلکه گرنگ ل ترکیه باکوری کردستان مشاره آبوری که روش بروژه لگوری او داتا و زانیاریم بردست دبیجن که روش آبوری ل ترکیه خراب دبه ایتر جیان ل ترکیه باکوری کردستان گلکی زحمت دبه مالبات تاک نکارن جیان خواه با آسایی درباز بکن چما اف روشه حوصا درباز دبیتن کی برپرسه جه بلندبونا انفلانسونه لترکیه خرابونا روشا آبوری لترکیه میگو تو بشه که دیگل برس ازگور محمد اغلو کارساز و آبوری ناس کوش استودین مل دیار بکری دید گل مدا بیتن برس محمد اغلو وار باش تو بخیراتی شبو کردستان 24 دست پیکی هم بزن بین یعنی چما روشا آبوریا ترکیه بوی آسته گهشت چما حکومتا اک پارتیه نکاریتن روشا آبوری لترکیه باکوری کردستانی باش بکتن ایوار باش سلاورس نها برای کوژی هانی زمان ترکیه نها قیرانه کی آبوری هیه و هر وهاجی هی بردوامه خویای که 2025 جی و قیران آبوری بگیجه آستا هری جور زانیاری که جمره آگاهی دبیجن و امجی شوبتاریا ویدکن خویا که 2025 و 2024 قیران آبوری گرانتر در واسبه بردف که حکومت جی و وزیر آبوری جی برز محمد شمشک جی هانی سر زمان دبی که حتی 2026 قیران آبوری ترکیه آنجاق زلال ببه نرم ببه لینها ده همو آمور جیان دا قیران آبوری ده آستا هری جوردا در کتیه هوله و روبرو خرابتر ده مخابن ده دمکی نیز دا جی امجی ده شوپین و چافداری دکن که وک دولاسیونه که نوجی جورو حتی دمهیدنا لترکیه جرکادنا وره هوله امجی گریدای بونه به طایبت جد سری دا دولاره دلار نها رومتاوی دناو بازرگانی دا دناو دانوستندنه دا 45 باغنوت بپره ترکی را ته سرراست کرن لی نها دولت جبونه که وک هشمندی وک پسیکولوژیا گل نرم بکه به طایبت دخوازه که پیلا دولار بکه و آن پیلا دولار سکنندی ببینه اما راستی اوی ده ناف جواکه دا بویرانگه زور باشه برس محمد فرمو اگر هم بردانه کی بکه bu nihad 2024 da sala 2024 eğer malbateka sekesi yani bişin ya çar kesi mahane çend lazıme çend dolar hesap bikin çend dolar lazıme jibo ve çende ku jiyaneka sade asayi hebe ol sala 2020 yani bişin 2019 çend dolar piyüz buya jibo ve ki jiyaneka sade derbaz bikin em bizanin fark cudahi çend şu eser بریوی از خازم چند خالی آموری استاتستیکی جوارا بلیو بکن جبونه که بهتر به فهم کرن به زلالی از جوارا بیجم ده 2017 دا ولاتیه که دولت آلیکاریا دارایی ده دوان دولت دارایی دستندن 2017 دا 3 میلیون نیف بو هجماراوی 3 میلیون نیف ده 2023 دا اویا گیشته نیزه 5 میلیونا خویای که ده 4 ساله دا اوه که دولت آلیکاریا دارایی دستینن ده چقاسا چون نیزه 2 میلیون و 700,000 کس جویا ده چین آلیکاریش دولت دستینن اوه جی تقابل صدی 5 دکه ار هجماره که گله که بلنده و خویای هیکو زانیاری که دست قستنه ما ده 2025 دا و اویا هین زیده تر جیبه به پرساوه دیام که و پرسی نها ولاتی لترکیه 507 دلار 508 دلار ده تاوانا مهانه هیه لمخابن 508 دلار آن 600 دلار بهای کدستین تیراوان ناکه ایرو کریا خانی که لترکیه به طایبت لآمده چیه 15,000 20,000
هنکی خانی کورسا تایبەتمەندی وان زێدنم بەحسا وان جی ناکن ئەو di navbera 35,000 perê Tirkî da ye yani $1,000 $1,000 kiriya xanîkiye pekî welatîkî ku $580 an $600 dihata wî mehane hebe gelo wê çawa debara xwe bidomîne pêdeviyê wî jiyanê ê tenduristî iştara bêjim wekî dinê hemû cûrê ê jiyanê wê çawa çareser bike ji ber wî xitmandinekî mezin heye enflasyon zêde ye aborîzanê Tirkiye di serî da jî Birêz Mehmet Şimşek xwast tiştekî bi rêk û pêk bibe ji bo ku vê qeyrana aboriyê li Tirkiye sererast çi bû gokî em ê bacê em ê ji hemû kesa bistênin Tamam Berez Mehmet li dema pêkanîna kabîneya nû ya Recep Tayyip Erdogan îtir hewlatiyan digot karsazan digot aborînasan digot îtir hatina Mihemed Şimşek îtir rewşa aborî li Tirkiye baş dibe yani şarazayeka baş heye wê bikarbîtin Tirkiyeyê ji rewşa aborî derbas biket kurtar biket îtir tiş wesa derneçû roj bi roj weke hîn dibêjin ku rewşa aborî li Tirkiyeyê xirab dibe çareser çi ye yani çi bêyê kirin ji bo vê çendê weke tu dibêjî eger 2025an û 26an wiha derbas be $600 yan $700 beşa yek nefer yek kes neke li Tirkiyeyê îtir çareser çi çi bêyê kirin ji bo vê çendê Tirkiye ji vê qeyranê derbas bibît Ev kurtahî habêjim çavderî û hêviyê ku ji Birêz Mehmet Şimşek dihatine kirin ji bo ku qeyrana aboriya Tirkiye zûtir demildest were sererastkirin Birêz Mehmet Şimşek bi rastî jî karekî xwe baş dike ama Gopalê Sehrê di destê Birêz Mehmet Şimşek da tune ev îş bi hemû saziyê fermî gere tev daxilê viya bibin bi taybet di serî da jî Birêz Serokkomar Erdogan gere piştevaniya wî bike nexşareya ji bo aborî ku Birêz Mehmet Şimşek derdixe dide pêşiya a em bêjin saziyê fermî an Serokkomar Serokkomar jî piştevaniya wî bike ji bonê ku jê encamekî werestendin ama Birêz em bêjin Mehmet Şimşek li gor rewşa aboriyê ku rast bike hemû amûra pêk tîne gava ku bixwaze têke meriyetê li piştevaniya wî gava ku neyê kirin ti wateya wî namîne ev yek a di doya enflasyon herî bela ku asta herî jor da ye dewlet û saziyê fermî ê aboriyê bi xwe naxwazin di nav gel da danûstendinekî çêbe gava ku danûstendin çê dibe bi xwe re dibe ku enflasyon zêdetir dibe bi vî miqamê dixwazin pêşîl enflasyonê bibire ama şaş e şaşîkî mezin vê derê de ye a xala sêyem jî ev e welatî di navbera welatiya da cudatîkî pir mezin çêbiye berê em bêjin ev ê kesê ku dewlemend bûn hebûn kesê ku di navberê de hebûn û welatiyê ku xizan hebûn debara xwe dibên asta herî jêr da didomandin niha welatiyê di navberê da nemane ji piranî bûne xizan û kesê dina jî hêjmara wan kêm e ew jî herî zêdetir debara wan xurt bûye dewlemend bûne welatiyê dina sedemê ku debara xwe ya rojane bidomînin çi perê wanê di destê wan de hebûn an avahiyê wan xaniyê wan erdê wan razê wan bexçê wan seyarê wan tevekiya firotin birên çûn xistine bankaya ji bonê ku faîzekî bistînin bi wî faîzê jî debara xwe bidomînin ji ber ku dihata wan maaşê wanê mehane têra wan nedkir bi vî miqamên ha pere tev di dewletê bankê de faîzê dane ev jî bandorekî mezin û xitmandinekî mezin di nav civakê de dike ji ber ku tiştekî nayê kirênî nayê firotanê gava ku di nav bazirganiya rojane da tiştekî neyê kirênî û neyê firotanê xitmandin di wê derê da çê dibe û tu watekî wî jî tune ye Zor baş e Birêz Ozgor Mehmet Oğlu karsaz û aborînas ji stûdiyên me li Diyarbekirê gelekî spas ji bo şiroveyên te her bijît